Beloma Island. Oy malungil kapasingil mora regular ko mo sa ilton in bera tel special program ra TNC gitu ro ko win madangil was el almel ko del kapasingil ngai buil yung moria secure ang lugar ngalo state ngalo ya al sel el along lui state assembly tutubdiya la NSGPL number 22-100 luntoy ramle resolution ra direclo olvidar ngalong resolution number 20-21 ma resolution 20-11 resolution 20-11 uduswela assembly ngalong was symbol the amend la constitution ngalong bolsa del lo spera o gim e im il basente l'amen dringi al time che madangel was mo win the aim e direct is el resolution 20-21 direct was el al time en rather assembly ng long adil el urak direct lo litra maluro ng long was po sin kyo de sa los el boy warra itiragal terul lubakan ngar bitar nga itiragaya Ongora artial political education artial kagi de la adretro magtingul merise man mereng asuliu mutun ini dire lo mitra adang long rogo imbong bungi attention artial ingya omelde la wat melan una blur ngolo di wai se kuder sia on bingu le gora chairman ngora di gaus moda el bon kagi el bon ya garik di utu rai kagi de activika wa lo gere ko bi ko madre te ta ko bir mol gi ole mal masaule wai dungi Ika mama terung ma tar mama la choice amal tu kubet selalu nggak sulit ma ATNC. Jadi tel te al mirul mas kemam magi medung ma station makatak la bebira uldasul ngara madad memblodra utemela la ablu ngalo. Osisil time agi imring asulim ra tigal audience gaul. Betul tidak kau terlihat dengan alam, mungkin mo agi expert kita lama kita mo Richard Tilgir itu alam loh. Maka mamal political committee ngakal chairman Allen, ma member CUC ma choice sa PO. Soal bola di oaisel masing kamamal tede, ngal CUC ngalgela former writer constitution, ngalgela longest speaker. Dia milu sawat mela ablu. Ya choice klola beu ang lagi la kode klola elmle secretary convention single time. Ngakakuk titilo limlo chairman mo ko mela akuk ti chairman mo ko. Gama mamlas mel lim ngave tel dasel legal tablo lamblo yalla al milgit mok segi blam 22-100 amal makatak lawrera me makatak lamang masen diagi bom mutakal mo yes malubagi mutakal mo ano agi mal dim sa implication aigal tablo lamblo egal tulamblo ngari selgot maongerung ya chi a member tadao sabel mo o makail الموت المغتق المرجيد التيلو بدرا غورا يجيلهم سوبا مرني مع كلي أجي غورا الموضوع على history ثم على history غورا سؤال يجيلهم لو member تداو مال مدري يجي كده history يجا مملاس مال Ya mo siya olbing lang arko sudah ora itu kau mah chairman Berantu tial lomelo rau at melara rabu ngalong elang mo mangwal bolong yawal time labora general election bosiga role te kan malo tiaw mo ursera Augusto 1 na 2010 sel proposal 1 se selul tur ngagi dele resolution 20-21 sel
proposal akmula malbot malik mulwa say aradro olbil el altan a erurak akalsir babang ating iyaw at melala kat increase sel mo at least 4 years mo ater ngi makabarno regi del dire 4 years sa turmani mal plane tiar adang long black kora mo urtir mal o meser nga say malungil dit sera August 31 at 2010 in tamle or the email dart mo with the adam no kasta voted tir sel proposal 1 ang ilaya 311 ang senkyo bergula si dimle 55% ako ngerti ay gidin resolution ng dosado ng lang si 2 years term mo 4 years term I say Mela tiang walgoram am lari da 2010 di el alta al ulgo kam na moswada lo mesergia dia kan sel resolution el bilski da al adro olbira ngalo el ara amalasan mo kasi el alta meng telgiben na mo ngarnya gelo sing ikan na may constrain rablura ngalo to kuni ay gal senkyo amring na aral takay ma temigar af ay gang selbo do mese pora idungen na dire grasa mal malasa teme ma ay gal mungila de sang do ase kame de lutel mo bodo senkyo de salwa ase al mangay ing mo ngirigit ya sumungirigit ing armari klitial lomlot alla el bodo albang arnier selo hotel ko singila o nga albuila armari kli ing mo partertial utmelara say gidel umrang chairman sesel article 15 sesel section 2 say ahmal melut ko say ngidi lomlot utmelara sel mangay ing armari kli mo partertial saya hotel gora do meser ngilo melodan el asel mo ngerul resolution el adro olbila el arraga ali lutelo yara gora table bodo meser ngi seguid el resolution el mo o base lo hace asungo de melod ra watemela la ego dio ba 55% o yim el basent el hace gora idun agumbral lo hace será August 26 ra 2014 tigel adam no senkyor ng along total broadcaster ti tamle with the dark malui meeting lui matetu women wal local me al basent tigel dilu ase oy adim le email dark 68% ti tiang abelgula wasen dim lakal mangay lingiret musel 75% o kugid me email wasenta masebal wai sayid ng lilutan mo madel nga el atya yid lo si lo meloda rawat melala al mutel bodo meseringi el tial mral me close en kura blu ngalo ese lo godei o singil ma on al buil el dak ese lo meloda abodo ngali lo asay require to vet sel require as o with me email basent adra blu belau ad coming adra blu along el mokyasta bogterti ko spares 75% ese el sum ko dong usay enguk mas el mga ngal resolution segi ora di segi di amle ko makal lom se hotel ti o malo ra watmela la ra blu ngal along regal tablo resolution di nga ka umral wase dia kadil history am skida ora overall siyasing at telto dire kara kita adang along madengi betor gida amla mo senkyo ra ya gida proposed amendment dahil na umre rak tiya dia kalbe es toy tiam langarngi di el time ko del mut el mal mo kumakal masadarngi tangarngi rigit al migirel up el senkyo el time adire kali kalsan mal goram tangali tiang el ora ay do mo ngila do ay setti el bol blakatak
balguk nga nigel ngararaw ring raw liswil. Sabi ilom ko dong rigid. Ako nang la chairman member choice beo aklola. Mamagot open gire la gire ora ako kaya mangir so ams mo ara bali. Kadi siya gida di so di ora idungge ka skum mani agri men sibe em ko ko Sì. E là, amendere che può, del Constitution, del Senkyon Marani. Come spera 75% mo amendere? I see. May siya. Mandiri ka 75%. Hindi kasi Hindi ka na amendere mo 55%. 55. Mo spala ro kula lang mo. Masel l'amendment ra utmelala ra assembly. Direi che lo spera 75% lo Hindi ko experience 4 years. I see. May siya. Ma sei amringletti all'uriol. C'è una ricordo come mlamo tulbo mlamo tolbo mo kom romblo. Ngara ko ramle o singela assembly mo dengan lilu asing ngaram to bro. Ya chairman. Kamna sabla agere sokal ura ko giti algere akti imukat clear assembly rigidra ngaralong assembly ngaralong tayay rubak matayay milngitel sigidia assembly si assembly rigidra ngaralong ngulung ulir ilmlo dongok tiga gidrom ter gidra rubak mar Resolution. tulda saigal resolution tablong egal resolution tablong bora idung ay gadire gal mring leng usperat adire gal 3/4 dra member assembly lgonge Konge, mai se. enya mo sabel momodar sel merablu mong di sir ngari segid lol gael dire gal ngaw tumla lal article 15 section Kaya 1 kasil mo kadong niya senkyo ala kang matrifol na assembly. May siya. segid section article 15 section 1A saya di immoral dos per imlo otmel ablu long si el gotel msisi la ablu long el constitution amal di seguida dos per hindi girel mga 3/4 dra member assembly by a resolution enya modar sel mirablu dia kalwa initiative ma dia ka masendi 10 years se keduk mori visit dia mal di talte gidi ma assembly tigal adalom tergi dak mase kami de satial utmila largi de buto ka example ti hawa oriol marwang marwang atpang igal buto ko example lo level make mula say about time na utmila long kasiglim na modori 7 years siya algo tul mombre el salmo full tau tringing ako de may widra kalak alwi eng bay tegidral gimutiak rim as assembly om dasik mase kuktesang entirely al tangarnya pesulul dasle generation namutil generation namo ede Mitigal assembly ngania igel bebira dongu ira igel gukti station etil gira igal tablo lomlo el igel blaldu member tada or kumula sing ngwal costly na modia kal awanara time utemela la argi dileng artigal milngilt akmal yomte igel hangartir etigal rubak matidire gal adra igel hangartir Matiriga ako raulung ulik masih kami dung tel me dom seringe trial berari masih tiang ngarinya tele de the change will improve dia ka soal change will koram itu tertelo tmala tia ulung ulira omdasek masih ngarinya seped change otmala argi del mo CCE Mai se. Masih sel ko bes tial teletal ang bulgulo sit al sal kasay adra assembly ito tru matero magilingi ito tru matero mo ro ko se matru matero mo say gila na nga dia ka akora ngara kempon long lo sense mi rulia akora besel constitutional amendment malubeng referendum mo kuldible review tial constitution ko mi gudi amend dali mo ko dia ka
India. Detail sa India. Detail sa gid, hindi kan mo tara options. Aro ngidi lo mlo. Sekmlo ngidi lo mlo mo telvo temella. Mal diogi sa gid tudo dra member assembly at 3-4. El gongi a resolution e gida others in mob. Adra bulu dire 3-4, I see. 75%. Era sa gid lo mlo tokuni sa lo mlo number 1 sel 20-11. Lo nga ta sel basent. Amlo el wa lo nga tri mo 75. 55. Amo 55. From 75 mo 55. Ese gid section ako mas ako mo niya tele del mlo otmala. Ese atrás ve de los SBA initiative maluga. Seguido parte del masawdra omlo del tele otmala. Why say? Etrigel mle framers mal no de raga amla memo mal clowl ram sel tam mal me atel Yang why say? mal me atel sel uldas matroy mangalang mal me atel di trigal ko komte ri de lang ako komna sa kumgolel ko plamo ge de visit ri da Mo singaria tokora amala tikse was tiang a living document. mai si Gire de lo valo tira kergita rat. mai si Misi agora ulung ulela assembly. mulung ulele lagi da member tadawal mla mo teknik mo diakal di tagi del assembly igal mlombre ke lewal assembly adire ke milalo referendum milalo dar selmira agi dele e boy mo kada malasam ending say gidang sel bola kal mangay endi way be ko to guk no diak sabi e gida Itela na tong long la time. secure along Total vote cast. a total registered voters 1,100 Oh, total registered vote. madaringin. Population along way over 3,000. Adam marangal kama. Very marangal kwe. Tiga tial utmela mulut kelgirak langar. Edel telal. Edel telal. Dia kadil bor am lo senkyo. Armara school. Ma school madri kamral may. Tegi dia ngara ada assembly o mesri mo setia. Dia kadil utmela argidar senkyo. Utmela al mulut kra sila bulung along rohui. Arangal kamral may. Bood. Ya lakadolo argi ngidit sebel visit teringi dulu tung modong ya belu Lungul me de sak mo si tiang. Nguk atergi de lang. Gitel atergi ngarnya gidele discussion atergi ngarnya. Ay ga gidele example til national government il otembala al الموضوعية initiative على الأقل ويدن سمي غوت الانيشيتيف إن لو غرنيا بيبيل أملود يا هذا البيل كلية أو داس المورنيا كده اللي convention من لورنيا كان كانتو ما يجي كده يجي الكورة على اللابل مسي تقوم من مكمكرا بيبيلا أولغايل كده مسبيد المولا Kita mendengar masih ada orang orang o pagiraga ramla memong amla mo mo orang orang lansis. Rolel olidio ma aklamleo ma klangar marogo mengiri ada ngar long. Ma era question no sing makara mo secure ngalo. Tengara secure ngalo. Right. Kam ko Asengkyol ada ngalonga tial Ano ngalonga definition of secure ngalo. ngirem ada ngalong ada taigel hangara ablu along olel melmutandi mas emlakke sei malu ngarnya intentional gal mukira ablu atatan tuguni sigum diga asol bom 18 etmo oger masing diam ketiang ding asum ngarnya ko adam mikiri ngaramo malu Maria udusem mukiri atakal sei edri katim senkyo ko Nanya ko time. Ngorek club saying elon melboy ning tarang ker ngalong malu. Adan di intention rakan so ako asem musibilan bagi ada miu. It's you see. Nice. El boss en ker ngalong
mongak tel mo sengkyo ng long wala igal. Ngarian ul sige dito ko di open mo kadim ram sing gao ulig nga ka atel bla makara siya register. Sele se quiero nga la malutu tial election commission igal kukulul. Dia ka lula state. Ang dakal ula state di mo ula state gudong li clothing nga agad. Sa bila tusil chigarira wat malak mo single adang nga RCL adang nga along. Adang nga along. Palu mo gi ang idil gablil mga mal klo. Mal broad. Mendiak se kurawa dula se. Mendiak se mo adang along lang. Mendiak se mendiak sel citizen siba adang along adang along logi aras logi asiugang miso isbangala. Kaya di ako sel sigum awit malam malakot sel sigum gondut kra citizenship adang along say makro Maldi broad. Idin ang sel ngaria rolel mo ngarelong asel mo sengkyo. Ay Sel kira kra ula klo ka. probablemente Actual government kudang ali ul dio ka club say. ay sí Wala ko sel ngara belu. El atel nga long. Moto dia permanent residential ka sa kietiagi. Wala establish ni. Yung affidavit ka kasi ano sengkyo. Sel. Okay. Mirandi, ako masih kayak kita orang mau club gul ngari bebel omong das un club gul gilit kiat political edra. Ablu long ning. ngayon pom deswin Ngari sen mulu ko ring kung setial la ang chen asum kita amin dara konstitusyon ng Lorel Almo for 4 years. En itirgel murte al sil sen mora a state assembly ar mutram utla and 2 years. Kam ko order the selling asumak na sen kyo gaul mora 2 years ang amin dagi po ka automatic mo yara ka unda so club gol madrid kam ko ra masagin por kami madrid masing ngara umso din sige. sel game port tagil article 15 section 1b amlogok masialo gulomlod amo ospera edere oitiu el mongo de la demo sen kyol gonge en motoy abol toy en mora utemelala di ble toy masial segum ospera oitiu edere oitiu del mo odi masegum con sen kyol 75% gonge en mol kumase ya utemelala amo mokot kolwasi bela tarto kasi ngoy mol ko kasi mutul nga 2 years ngam utul section 7 section B sila article 7 section B disel omangay en gire mal ang mlatchens nguk na mok maset tur adra olbi assembly amo 4 years sel omangay sige lomlod en amo 4 years mang taratok mo kom taladri kam ngir absentee ballot kita del ngot ira utmela alu tadriga al 75 results kita nam dek musing 75 over mang kadangulo le utmela musel ba utmela kita mo tirakri jadi dik masero gulo maloda al sigum mga era awid me imel basin eng mo partra utmela well technically tigel mo automatic choice mo asum kung lewin ka automatic mo 4 years oo isi ang ngari abul kora amla kut makli o isi tritayan mo se selu utmela blung ang lam leru ra esel mangay esel tigel no adra assembly magabeno amlo 4 years di automatic mo 4 years. Okay, era time era July 6. Kasi singkiro kumiyo August 2. Ngariak middle 50 days. Ulgo makngara marigel o ring sirgmire lang. Akmakara mo singkyo. Ngariak mekanismo belum ket makli. Leng gola balot belum aigen belum ket mok. Ano siya kan ngaraliw? Ngaralam. Tokuni balot tertel amendment. Tak merkotel amendment. Agimla orda. Agina order gile tricwar. Tukam brigel matol bela. Magina order of course
Gel mla approval la tamo senkura na board la. Agagi dele election commission el kongi mu gagi da mo spell Approve. approval. Sel approval ning amo ngel. Approval el balot el understanding nga kam la morinya. Tanamo mel mors. Marnya number 1 ma number 2. Mutta process la application agi dele balot la. Sometimes next week amo rapor det approve mas gum approval ngil tablong tial election tial amendment en dimol tiak kasel election commission by request to send the ballot absentee ballot Absentee mo ballot. bangela ay del ballot el maray Automatic request ra balot mura a candidate ra nga. ay si Ya lume balot mo bangela. mo bangel Mong adang nga kila bela o adang long. Ya opportunity di ka meron. ay si Din dia ka individual. Sel lula election commission na dia ka at the center mo ra ba nga long ko the center mo ra address ra das tama das tala. Se ay gal senkura mlania senkura iray. Es el package a dimel reject ni election commission rogir. Nagirel suma request ra absentee in mera mailbox ra nga kaya vote o tunga affidavit ra kaya malmal tembe election commission. Ang di so al clarify ra. ay si Tritele auror mo diakal boto da kar adan long kasi medo da kar rogul bora imol tutulen. Ang silmeng election commission ako reject sige part. Kaya mo nga ra installation ra government ra. Mo mga security mo nga ra Maring ako na klamo din mula si Tial Gempong install ra metro long na January 1st ang October 1st ang Yalat yale. Ito la ako dasing ngarnya ang natin. wala ang artila la Augusto ring August Doring mo nga senkyo. oo Ano tirak ra lula election commission. Ngo ka dir club say Bustria Telira Rogu candidate Mansori it challenge. Nessun dia ka challenge sa uri radori day sing certifier niya election commission. ay si Sige dem na mo official. El asel guktubol sige de tigal ngarngi mo mere katul mutiro ingrang tigal bes binigit akora Akora di, amendment ting recollection ng October ngaro October. October October Last 60 days after oo kasi kyo mga October last week mo klaro with document. hindi akmula sengong erul waldo sing installation session mga ritmo first till Tuesday October alubeng last till Tuesday ang giril Si all di ka mo niya ako ka confusion na oo state ng all di na di sige na ngaro October. ay si Ako di ulit ngiling ara ada loreng sergida dire gilen mo niya te elira ay si a process. Gidil giblam sa kamam sisi mga ka awal tel tiang ya kang ilo partri gidil le hotel statement terkala do mul ay gimal kuambli sa mamal raming sarkawli na adang alo di ring sarkamam sel bu kring sarkawl bu amu ay gidi malla mga klen magil intent ring yung gukora reliever other na sila ade gagi del tablo lomlo gagi del blam mal dili ko spero with el basent gagi del mel bral mel senkyo il gonge ya motoy Klapal kul ko am klat ka am halek tu dio ay sera ada rogo lo mes lo sera December 1 2021. ay si Nga milikat mo klaw resolution or assembly ng along number 20-21. Milikat mo krin sa ring nga speaker at tester niya imengel. Mlangar sira kutul ko singila. Ang tuloy mo ng rulbuit tiyan mo marekarang tiyan mo kmedel lo with the boy. ay si Sige el melod ra erurragan mo yo arrak. ay si Adra
assembly ng along. Yes, sir, January 19. Ito mlesendra la almora. Akabenor ng along. Luwase tiagida pa es el Lundusuela Assembly, el resolution number 22 da tiatiala. Ale ngari sa resolution el 2011. El guk masadra shell Garbila amendment travelur ngalong from 75% to 55%. Adire kan milikat mo sira August 24, 2021. Tadire kan utara kan resolution. Adire kan bel say ngiringi speaker giraybay. Ya attester ngi signature ngi assembly clear gali mengale mai. Esera Tuloy etiw ko singila putulbuy la 2022. Ya assembly git maklala lambang ngi number 22 that's 100. Itiang October political education. Ito katrira te de la modal. Maestría nga ril girel selbol merektial political ed. Ito espera truy me maklamisay yugut makla report til sa nga tri litre e ududira bilang nga expense kumiu maro ko tentangit taludor. Le odul clean mo ra kabelmentre nga lo. Didol tirak kertial babiel nga Emlola ser ewal ka pusingila lui merul ka pusingila ko. Maria lula all betibel ma assembly ma klolol bil wasi al suma assembly odul klala mora imala ka benor. Yang ngaria option seringi. Refer ringi, vitor ringi. Malu bendi mere mong malu ben sai ringi. Kloa, malu bendi mere mong molla. Tol tira kertial babiet milu yang wase aga benora di mil ere mongolla sel ewal ka singila al February manglamok medel 4 months nabolla tiang mang aklisi ilmna rabalment ngalong am lorti gagi terung mengel imora member tira giri lom katak tial ton mora adra ablung long rogo lo tirak la ay gaya ngara ababiel kmok liren se Adil kani ako na sobi uli ko na adil mo tatselingi. Chairman yang dia atay malitemet. akti imakatakla di tablong kadel tokoy member tadawo mo lang siya mo tega mamal musum luar itu ngarinya effort tra political kamili ngama chusima choice agim la posta egal proposed amendment warar bul mo gang ma otob dra boy logi wa Facebook ma ang arang clear in wordings mong giladang along ma tigal audience sergal tuni tigiladang along audience mal masaul tuni na gagi del program edire mal masaul mo ay gagi del gibla postra social media mang ngwa wesel tamla wa senkyo Ikaw ko lang sila idea Michael Ward mga klel. Mlami aptud madbongi of course sel bot sen köng. Dia ka ko rawel temem mongi mungu le sel blo ombre kan clear candidate mga venor mga ay blol by experience blol nga last. Sel bor adeng di yes mano kung alam da se makmal mga lera rek adeng alok pa se bom tega time uy ay gay. Melbol gok mo dingira era bol temela sin kyom mo ko bom ready e ga man close to trilling blodra o temela largi ngil mal moringi sel mal de semel ya kal goradi o dun semel masenta di luk mo bom noma yel ga individually ga mal duliar ngumleng mo blodra sel kotel lobrado la rablu lo constitution diga gida ko aktul Ya, kami bertahu sebelum itu kami emel musim berah. Arek audience maka roy itu kemana Saul. Saya Saul chairman Saul orang itu tial. Kamama tengah teligim nila selmal gora mga merek tial primary lang along. Maknanya sir adra blue along ako atri kuha dalang deswir, kuha sibig ko orange.
di tial limngaring tretar elang boray dong giwagim di mo ay serablu sa ngaralong bitirigel mo senkyo wase tial constitution kung tumelala rablu ngalong living document mak global good mak mangle tirigel gul senkyo rablu ngalong wase may bom exercise ay gidel voice rgmi uma decision rgmi girel tial tumelala tirigel the framers tial tumelala especially ngal namral maka umral wase yung alkaigang ay kaya akarbay so sparing ultra kabelmenteri maradra bulu ngalo makungit wase tialon maral met close kira bulu ngalo se logo de gapsingina o ngal bui lara me gunitra rogul agang ngalo lase please me bom show some effort mo otiong la swim jela ya jela mo lo la bulu pag may gigit mansula Kung bansaw ng terong tial TV station na wilarngul mo sa Belgo bo imo miul sa tial ngaraan mo na basta malastal ang nalong tira amarat kilgire la wai seluler akpay mga leer raadal yang tirakra tial la ngarbadage hindi akan sabi itigat terul wasi bom senkyor ni malu hindi bom senkyor ni I see. tadi tirak lu asingire del mo asenkyo ya suatu matida abay gulingi terkumi malsum tengahnya tiri de berat TV Saudi manangnya sorry berat TV Saudi Exactly. ling tungi olela balu kuntila ada kang ada di tirakarni I see. bay ngari yang ada lem kaulo rengas ya kunda suatara aku terklub gul teleta la de dia ul swedra boy bodo dingel wasi ke temberal bodo dingel ya aku kompter kama member ngal suli telun mo so mi lo spero kama saya tara ule chairman ka ma chusi kada ngari TV station kada saibra kami TV yang bo to spot chusi kami ngada tumi moral oblira abi kulu ngara mo a political eda mora kwam mora brigel mo besa siya toy ilak madengel wasi ulgo mara to madengel tigal bi tial lai italia ada ngara ngara ikrab lul adal la bang kami orang sir kami saya yang muktikan kemam menghalulah kemam sebelum spare kemam. Yang agak omtet kan television station yang mereka sulit tirat terung, mereka sulit ada ngelong ngarnia, osingil kira lah keluar kurtir mah, agak bermentertir. Yang ini ada ngarnia soal mekmul kira tiang, tiang belah di open dan kiri urap kerjas. Oman musau terung, saya tiang ngarnia toim dilim soal mo rulir ada, seliflets. Mosa dari mul mesti tirgam liara screen. Oh, okay. Mesti lora tiap program rekomend mora ende guk ngari mesti ada moi ini. Oh, okay. Saya sebab amal guk lil kalau saya ora. Amal betul lo. Ya ko man sulang saya to bet program tiap lagi kira. Amran mel secure belum lo. Baguk terata. Mega.